I gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo Svet Androida. Danas ćemo raditi parkour mapu. Ovdje su pravila, sve to sam pročitao. Ali jedna stvar. Mislim, ne, nijedna stvar. Idemo. Ovamo, znači. Parkour. Ne. Da, moramo da prebacimo mapu u survival. Složno sam to zaboravio. Znači, parkour, evo ga survival, parkour, sad je pravilno i idemo unutra. Sad je ovo. Ja sam da skroz naopako otišao. Idemo. Znači idemo, moramo do tamo, pročitao sam pravila. Izvinite zbog ove neke mjuze, ali to ja samo čujem jer sam kod Uje i Ujne, a imaju bebu malo, slatku. Pročitao sam e-mail i sve ostalo što trebamo da znamo. Kačamo najviše blokove, vidite, ko je napravio mapu. I ne sme ništa da se pravi u crafting table. Hop, hop, hop. Evo ga. Hop. Hop. I još nisam pa. Da, to beba plače. Izvinite. Evo ga. Hop. Još malo pa smo završili mapu. Okej. Mislim, nismo još do tamo trebamo. A što padnemo dole, okej. Ko hoće nek padne dole. Kao što sam sad ja. Da, piše kada padnemo i izgubimo da uđemo u creative i da se vratimo tamo gdje smo bili, zato okej. Znači bili smo tu, ne, tu, da, tu. Okej, sada se vratimo. What the hell? Ne znam šta je to bilo sad. Okej, ajmo se vratimo tu gdje smo bili. Da, u creative ćemo ovako biti, da skačemo. Pa da, i mora u creative. Ono je bilo, ne znam. Moramo. Ako nam je zadato u creative, onda i moramo u creative. Ja sam mislio da trebamo mi da promenimo. Ali nema veze. Hop. 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 Sad idemo na shift. Okej. Hop. 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 To. I da, ljudi, pašću ću sa facecamom. Da snimam dok snimam telefon. Okej. Zato nam je i zadato u creative. Ajmo. Hvala Bogu smo. Ne. Okej, ne veze.
Ja sam stigao do ovdje. Ajmo. Op. Opet. Pa kako? Drugi put, znači. Ajmo opet. Dobro. Daj bre, više, šta mi je? Ne znam da li ćemo uspjeti sve iz prve da... A, uspjet ćemo. Iz prve ćemo, iz jedne epizode ćemo pobedimo. Opet smo pali. Ne vez. A više me živcijera. Stigli smo, znači, do zlatnog. Op. Jo, najgori da. Tako. Op. I idemo. Op. Ne. Nema veze. Znači to. Op. 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 Skok. 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 Jej, stigli smo, znači, još blizu dijamantskog. Ajmo. Koji mi je ovo put da sam pao? Ne, od sam je. Top. Skoči, bra. Stigli smo, znači, do dijamantskog. I kad stigamo do emeralda, pobedili smo. Skok. Dobre. Okej, moramo ovdje. Okej. Wow. A, ja mogu presečem puta. Put je presekt. Put je, mogli smo i tako, ne moramo nama stop lako. Okej, ajmo. Tako. Tako. Emerald. Stigli smo do... Nismo stigli. Znači, ajmo. Daj bre više. Ne mogu skočiti. Čim je emerald u pitanju ne mogu. Znači, ne znam što. To. Stigli smo, znači, do emeralda. A više, ne mogu. Samo još malo tako do završetka mape. Evo tu. Okej. I ovo nije fair. Znači, nije fair. Ni malo. Ajmo. Znači. Op. 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 A, sad ovako, znači možemo. Tako. Okej. Tako, presekli smo put za jedan blok, ali na vas. Još samo malo i eno do kraja. Okej. Kraj, jupi. Vidimo, znači.
Ovdje ima šta ovdje ima. Okej, pa ćemo krenuti malo poletim. Znači, good job, okej. Extreme parkour, you will make map like this. You have won the... Okej, a šta smo dobili? Diamonds, diamonds, hoću ja diamonde, diamond. Ok, znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ćao!